Rangbah Shnong ka Shnong mauring keneng ba Peter J lawai ulo ong ba kum ka Shnong hi kam pediang ya kanu ka jingwan ki banabar ban penhuri hura hapo uput usam ka Shnong. Habayo banyak ren bad uba Peter J lawai lingba ka phone ulo ong ba kani ka jingja ka long namar ki Pulit kila le don bor klem ka jingtip jong ka Shnong. Ulo ong ba ka Shnong mauring keneng kan penlong da ka jingyat pahara bat kan num ailat satya ya ki nong nya trok lani ki Pulit ban le kanu ka kam ka ba pentriam ha Shnong hathau haba wat ki khanna school kim nuat shu ban let school namar ka jingtiang jingsir. Nakaliang jumi ke Shnong hadin begitu ki MC Puda ki pantigit na ke Shnong baki tulong program ki. Okay. Namar babu ni kinong Shnong jumi ro ki driver truck. Kum kawai kumental saya bekerja ngitai ka demand ki kalong ka ba di hok. Apo kari lejong bikin yo ka baikit ka bobiang nang ta bikin yo ki kali kali temuluk bikin yo ban lut mau na kini ki semen factory ki badan ko ka bring yo trap sam sepok lu Shnong. Tengi ong ba habki pelong ri ki bojajai. Ya mar kari sin char ba nimla ban thang ini no bakti pelong ki pusngau ki persya ini no habki dan kamon le. Tena kalian Shnong ni ajung bit ki. Ya kapor mesyuar ngil ajung beteng tengi I bakamdan kan no gejing Pynkulmar I gati kom gati sin takot ba kemudian dikiat memasal kemudian di ai salam kilek Pynkulmar ini ki MC sudah kilong jajai useful protest anrei menin pat lesi ke ai gabang phone kalian Shnong I peremjor tadi ki Pulit ki patau jing Pynkulmar apo Shnong patau ki buan pen ibor ban tau jing Pynkulmar berpikir semai I Paidbahnban I Shnong klem jing tip klem jing pit nak Shnong. Okay. Di sepa ke jikli. Atau lah mau balik rumah ke Shnong tu beliau kiam ke jikit na terba Shnong. Atau ngalak balik rumah ye di kiam jikit nanti. Kata ke bomla ban lo. Amar ni ngidan la kajong ke bor sinsar. Ni ngidan la kajong ke ikhtiar. Yang ni lu lagi do poi ba ngidan la kajong ke at rule juga cek masal juga sim beli ikut ni terba Shnong. Tapi rumah kan no Shnong pilih bang cek tin terba Shnong. Jam cibit nak Shnong tim dan hok ban tahu lo jiklo mar po Shnong tahu. Namar kan itu gibri gibele fakta sekali jingit anak Shnong. Jadi peremjor namar dikini Pulit di tahu jiklo mar hadir mila namar menit ngang damit ngamdon po Shnong dan Shlong. Kemudian ngalahir ngakelin ki nong Shnong atau ki syam bagi Pulit di tahu jiklo mar nak kalian gitu ki MC sudah kemudian kono gabakin tahu jiklo mar nak kini lek persya ini no libor. Seperti masalah ini no. Jadi ki Pulit di lawan Aga jibu as terkung respon iyo apa tipun tan tipun thai tergas nang sa tipong tergas dukan kibreu ki hukum mesti kibreu bang dukan kiden kita sulit bang dukan atu kini siu mesti kita gabai benai kita gabai thau tu ginong di dukan tani Shnong ni padong kibreu bang dukan kide ki kita ki Pulit menambar ki bang dukan teplar ki Shnong thau ni apa kini kibreu ki hukum ki sar ki dia hari sar pai ba Kamu kini ritang ke jingle sambot ke Pulit lingba ke home department ba kene sarkar kan yakni rit ke jagi terlalu comuluk men penhuni ki menjeri men pen I bengi terri tremuluk matang di te merau hari teri lejong ta kata te benong ga jing tulor tang apa imo jing tulor kadan ki jing sau gitu ki Paidbahnban gitu ki noi ki lingba ki cerdas yang bakil ki jing ki don ki bla masau bakil itu Pulit kan ki don nang kata ke jing ting jing klaksang ki klung kena kadon dan kita belum di bomlek school so meneru namar ke jing sawar jing I gitu lek Pynkulmar gitu Pulit kita ngre benong kata ba ong badan di kita ngapot yo akan berpot dong ta ti na giliang ni encourage gitu kino iki bagi dia banyak seman ni encourage gitu kino iki bagi banyak seman bikin dawai hok joki indan even on the way part te ba ana giliang ni Shnong hingin dan gini ki patrolling Shnong ni kata di gawai ke Kwah ka balai Kwah begini Pulit ini berwan toplar membatai start of Shnong jadi Kwah elek ki de ben lek I protection gitu ki harus di sport man putri kata kita aji penchana gitu ki har gemle ki man perthod ini hane po Shnong makna si kita ka khubor so kan hari itu belum sih ki de punya di mak embe belum ini pendam ni gini siaji yo kita yang pendam nomor hari ini pos ai bang ki ngaong ki de ki pendap kin di end ben ni tempor Orang tu jadi syukur betul lari ulah thil ai one force RPC gitu di kemud laput nak tu kemud jumut sih. Hari sampai ba kan itu gede banyak jadi ki kam tim dai ban thau kono ji Pynkulmar nak kalian gitu ki ne bikin pinjak clear ne pentut iflek kawan sampai ba baca.
dong na ta hai